E toi whatalo whātua le whapoponga o Tala Fou mai le sifofonga le lau mua mo le newa aenga o le awa uli. O le aai o Bay of Plenty ua pito i lunga i le tangatao whale nofo maututongi, mawalunga atu na ilo o le aai o Aukilani, o tūlanga o le tau o ngā tutonu o whale nofo maututongi i New Zealand mo le vaiaso, na si itia i le ono se lau lua se furu lima tāla mo le maasina o te sema, ma o le si itanga mua lea mai tutonu o le ono maasina. E whase furu lima tāla ua toe whaupopo i whale nofo maututongi le vaiaso i Bay of Plenty, pei ona whaalia Gavin Lloyd o le pule sili inisi o kamupani i whaatau whale. O loo whaau au suenga leo i le mafua anga o le maliwai o se tangata i Tremwan Street i Tawa i le po ana po o le amawani sili i poti pe amai a suenga leo. O loo iai neile ai o Hawke's Bay i le lapata inga numera 4 mo le whaasao ina o le suawai, sa tuuina mai se whautuanga i le tai awana leila mo tangata uma e au mau i Hawke's Bay ina ia whaasao le suawai, ona e ono le ai se suawai i aso o iluma. E o mai le toe 15 minute i le valu i le tai awana leila, ua o atu i le 21% o le suawai whaasao mo le aai, pa umai le 40% na iai i le afa le ono i le vaveao ana leila. O lo whaamalosia tangata e au mau i Waipukurau ina ia whaasao le suawai o se paipai poranga au road o lo oliki le mafua anga o le whaafita auli ua tula i mai i le aai o le lapata inga wha po le level 4 e whaamalosia i le whaasa o na whaaonga o vai i whafo le whale. Tau fi le whaonga ai no masini ta lava ma masini fuluipu ma ia na o le tai 2 minute le umi e whaamalu wai. Ua whautuaina le te whatuora tamaitia o ngā matupulanga Tala Fou o lo ofuafua ina nofo whaatasi i nofoanga i Peo University maisi ina ia whai atu i pui o le whaamai o le meningococcal e mawafua Tala Fou mai le se fulutolu i le 25 tausanga toi pui o le meningococcal B ma le meningococcal ACWY. Ai mai se Tala Fou o lo ofuafua ina nofo whaatasi i whale ma halls mo lo lato tausanga mua o le tausanga taluai na o atu i le toa 5 tangata whaamaonia i le whaamai. O le toa 10 e le vao le tai 15 ma le 24 tausanga le matutua mai toa tasi le tangata na maliwai. Ua whaamauina i whaamaumaunga le si itia mawalunga o le numero o tangata e talaina i tua vaenga o lato Kiwi Saver ona o le lenga fatia o na tutongi o pili ma lenga fatia tau o le soifuanga. E mai le ono afe whaselau o tangata na tala i tua vaenga o lato Kiwi Saver ia te sema o le silia ma le afa o le fuai numera e mō mawhatianga ma le whaingatao le lenga fatia o le tau o le soifuanga. O le tau sangata luaina si itia le numero o tangata e tala Kiwi Saver mai le toa 15 afe iwa se lau sa iai i le lua afe lua i le 20 iwa afe 5 se lau tolu 10 i le lua afe lua tolu. O le tau mawhaina o le ipu vaisua malie po o fruit juice i le aso, ua whaamaunia o se tasi leo mafua anga e si iti ai pauna o tamaiti matangata matutua, pe ona whaalia i li poti mai suenga la tamai. O le tau mawhaina o whala au aina e le moli, e le tutusa lea ma le tau mawhaina o le silia ma le tasi le ipu vaisua malie po o sua mai whala au aina po o juice o le si itia fo ilea ilunga o le suka i le tino. O lo o fautua ina e le soifua malono ina e le te taona tausisi le juice o se vai e le lei pe whaapea foi e sili atu na ilo o le whanguinu sua malie. O nisi ua whaapea e sili atu le vai e whai mai i whala au aina ona o lo o whaonga aina whala au aina e ai le moli, apu, meleni, maisi, peitai ua whaamaonia e sili le tau mawhafua o whala au aina na ilo o le tau mawhaina o vai sua malie po o le juice ua toe whaupopo i ai le isi suka. O loo iai le talitonunga o leo o loo whaamautu le ta mamaro kopa ia Tom Phillips malana whanau i se vaenga o le tuisisifo Waikato ma ua silia ma le 2 tausanga ta lona tausa ilia. O loo ave le whaamomua leo ina ia sa ilia ma au mai saunga le muta maiti ilo latu ainga e le o iai se fuafuanga leo e ofo atu se taui i tangata lautele mo whaamatalanga peitai o loo talo sanga ina ili matanga luenga le lautele ina ia fiso soani e toe whaafo i maita maiti ino lato a inga.
O loo whenga I pea tangata whaatau ma le tangata le tau le soifuanga, ai mai se le si itia e tau o loa I whale o loa ma supermarketi. Ai na whailoa se tasi o tina mai Wellingtone, ua tele ina wha moe moe I whalawa ma pasta e tau ngofie, e tau si ai le fofonga tau mawha le ainga, ona e na o le pauia o onoa e ngā whatia I le paketi. O tau mawha maso ai pe o whalawa, pateta, pasta ma le alaisa, ua tele ina whaalangolango I ai, ona e tau ngofie ma lau le iai, na whaalia se tina whaatau mai ki o Bernie. E tele o loa e siaki le leile tau olo o pipi I le o loa, ona e tele ina ese le tau olo o pipi inunga le whata, ese le tau pe atotongi. Sa whea I loilonga I nisa supermarketi, ona o le taita ise se ina o tangata whaatau I tau o loa, ona o le taita ise se ina o tangata whaatau I tau o loa ma le ese o tau e tutongi. E le Italiane le foodstuffs ma le Woolworths, ina ua fesilingia le leiti o New Zealand mo se whaatala noanga. E fitu afe ma le sefuluiva tangata whaamaonia le COVID sefuluiva I tutono New Zealand na nipotia le vai aso taluai. Tolu se lau wha tolu tangata na tau fia I whale mai. O le whaafe tolu se lau ono tasi o tangata na afia o reinfections. Po o tangata toia afia whaanua pesili atu I le virusi, pei ona lipotia le te whatuora. E to onua sefulu ono tangata maali liu le COVID na lipotia I le vai aso nei. Ua whaititia le whala au aina o le apu I whale o loa ma supermarketi, pe ona whaalia le One News I le polkalame o le breakfast I le aso ananafi. Na whaalia e Paul Painter o le pulesila o le kamupani a le Yummy Fruits Company. E nafa ma le whaasoso aina ma sapalai apu I kamupani ma pisinisi. O le vau Februari ma aperila, e tele ina fua tele ai apu mo le seliselenga, peitai. E tusama le 2.4% na tafi esea I le vasa Pasifika. Na tau le maua fuala au aina ya te sema, ona o afianga lava mai le afao Gabriel, sa faaleanga I la au esilia ma le lua se lau wafe, o apu mai fafo ato New Zealand e peo Amerika, ua tele na wa ai supermarketi, ai le masani ai I le tau mawhanawhana. Wata apena maatua a wata penanga mo le toe amatalia o alo mawhanau ya o onga. Ai walangalanga manatua nisi o maatua, I le si itia mawalunga o tau o ofua onga po toni ngā onga, ma ua tu lai mai se fesili, pele I alanga tatau na I se fesosoani ale malo, I tu langa tau I le whatupenga o toni ngā onga ale whanau maisi. O le taimi nei, e le vau le valus fulu tāla ma le afe lua se lau tāla, le whatupenga o ofua onga le tamaititia onga e to atasi, e tu sai mali poti ale One News. E tolua onga na asia ele au whaasala lau, ma fesilingia ele whaafita auli malu I tau o le tau o fua onga. E silia ma le 2% o tamaitia onga e ono se lau toru se fulu mai I kolisi na taliane, o loo iai le popolenga, ina na ilenga fatia e o lato maatua tau o fua onga. Mai ia onga e tolu, na whaalia e whaia onga mapulea onga, lato te iloa tamaitia onga mai I ainga matitiva, e lenga fatia le tau o fua onga, e fesosoani ia onga. Ua lipotia e aita maiti e leo ia onga, ona ole lea ioni o fua onga. Mao se tasile o mata upu ua langalanga ai manatua maatua, whaia onga, pulea onga, whaapea komiti whaafoio a onga. Ita alonga. O le aso ua whaalawiloa ai le awa le manu Sāmoa mo le taamilosanga taito fitu o lo whai ai Perth I au se tālia. O le au taito fitu le manu Sāmoa ua iaiva o vasa a fasua po le kapeteni le numera tasi, Whaamaoni Junior Lanomilo numera lua, BJ telefoni 5 numera tolu, Motu o petai numera 4, Waina Tuisione numera 5, Tau nuu ni ulevaea numera 1, numera fitu me lani matavao, valu ne uweli le tufia, numera iva Tom Maiava, sefulu Paul Scanlon po le sui kapeteni, sefulu tasi Elisabeta Alofipo, sefulu lua faafo ifalaniko, ma le numera sefulu tolu malakesi masefau. O le afiafi o le asofarai le nei e taa aloai ma le au taito fitu a fiti, I le taamilosanga taito fitu a le lanolangi I Perth I au se tālia. Tala Fou ia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le aso.